Pachatu mo le worship. Hallelujah. Whasao tātou pesile mo tātou te mo tātou wala au. Ele leile atua. Ele leile atua. O a mai oe. O ele lei. E whaalango lo le lei I lo tonu. Your goodness depends on your faith and your belief. A loa e te lelei. E te lelei. Walang wa umata tala ele tua whamina. See, God has prepared everything for us. You don't have to ask for His blessings because the blessing is already there. It's already there. All you say that I receive my blessing in your name, Lord Jesus Christ. So te tau ti noai le wa fatu te viso wa o mau au whamanuanga whawhite tele. Ai te le koe kau kakalo. You don't have to pray again. It's already there. Are you with me? But it's okay if you don't believe, pray. Are you with me? I later told you, well, then you pray. They say, me have a natulanga, I learn to love for no, or merely, oh, my love. But while the woman stalo, yeah, let's sing it. The anointing is here. Now we lunga ya told the anointing. We yen fa unga mo na fa mnyanga. We yai fo ya te oile nganga le atamai. You also have the spirit of knowledge and understanding. A oia lai te fa tinoina. O oe te fa pena ona e tariina. Ona e maua ina I lea. E te ai fo ilai me lolo mai le maota o le tama. Salamo na chosum le ono fa pe valu. E te whamanuia mai ia I tātou mai melo lolo I lona whara vai whaupunga le whaisa lamo o melo lolo o melo lolo ai tau sami me o melo lolo pate te ngamo me ole paspo masima ai paspo masima ke vai yo ao ai me se pe fa pele kele tamai e ke vai yo ao nga wa fo ine wa o pipi ya la ufasa mo ye menga wa lala le o fa ko lo o le lala wa lala o so mi ke viga e ke vai e fa ke ni ko fa nga se tishu e solo ia a fa nga o me lo nga so e alu wai le o la vo le ngai ole o mea o le winga le na wa fionga le tua ai le ngate na fe mai e fa inu mia foi ta ua le tua mai vai tafe o ana mea fa fifia. But not only he blesses us with the abundance of his house. This is Psalms 36 verse 8. But he also gives us drinks from his rivers of delight. Ai fa mai e fa inu mia foi o mau. E mai vai tafe o ana mea fa fifia. Ai va mai ai mol vai tafe. Ia te loa ele ai se onge, ele ai se mativa. O upu ia whao ngai le tua, mena e masarina tato ia tato wawa onga. O le fionga le tua, va ai I upu e whao ngaina. Look at the terminology that God is using. There is no lack, there is no insufficiency or discrepancy in the things that God has prepared for us. O mea matautia, ai ala na whaono na umati lo si o manga me lo si o manga leanga e leo mawhaina tali tunuina e loanganga. And the only reason why we're not receiving is because your spirit is not receiving it, because your mind and our soul is controlling everything. Ona o lo mafau ma me va ai ye o mata o le pu le lo soifua mo lo wolanga. Are you with me? Are you with me? Melana tacho wolo le roma valu vai opa suma fa. O le fa tolu ai nei o le masina nei o tato fa longa I mauia. O le utala o le aso le nei. A I lancho ume te ina le nganga pa ia o le tua o atali ia o fa nauia le tua. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons and daughters of God. That's the blessings of God for you. O oi ono na tali ai e ai le iainga
there is a condition for being called a son and a daughter or a child of God. E ia yo na iainga. So fai tau lole ngana Samoa, roa mai valu, se furu ma le wha, fai tau whatasi i ia. So maita wina lelei ni tūlanga le na e aveai oe, aveai a umatali i o le atua. Remember that and own that and understand that. If you want to be called a son or a daughter of God, then the condition is that you have to allow the Spirit of God to rule and guide and control your life. E tatau ona e whatangaina, ma e amele wha mua ia nganga pa ia e pūlea, lo loto, mo mana tunatunga, mo whinangalo, ona velo leo oe maau, o atalii, ma whawhine po whanau le tua. Tato wo i le lua Timoteo, tolu fai pa suma leono. We're going to walk through the word of God. Tato sava vali, ma whapenau na tato turi loina, wha manuanga ia le tua mo oe moa. My assignment this morning is to teach us to be disciples of Christ. O la umata whai oi le tae ale nei, o le a oina o ta ua, ina ia iwe ta ua, ma so o monio Yesu Kiriso, e le oni so o whateitai. Wa umal kei mo so o whateitai. Au teimi ne wa tauna vea oe mau, ma so o monio Yesu Kiriso. Are you with me? Are you with me? Awa wa tato whalongo i a sau tona i atuna. E leo tanga te ume mai le lotu, e ta ua o ni atari ima ni a whawhino o ni atua. Are you with me? Wa uma fo na watu mau i a te oe i a ina, e a fo ine i te ina i leo oe e winga i le mau lea. Awa e tumuli tu spa ia i mau. Ono suma le ono tu se tu spa ia. God gave us 66 Bibles. 39 in the Old Testament and 27 for the New Testament. Ko luiva lo fulfiku. Ina ia taita ina ile o ina olono winga vai na ele onge, ele na umati, ele mativa, lo soifua mo lo wolanga, i aso uma o tatu wolanga, pe ata whapena ona tatu maula fionga lea lea tua. Are you with me? Are you with me? Pai tau ile lua na Timoteo le ngan Samoa, a uman tato fai tau le ngana Britania. 2 Timothy 3:16. The reason why we teach the word and preach the word in our church. Pai tau le ngan Samoa, lua Timoteo tolu sumaleono iam. O tusi pa ia umalava e mai le nganga o lea tuaia. E a ngā fo ia e a oa oai, e a oa iai, e wha a tonu ai, e wha a poto ai fo i le amio tonu whai po sumare fitu, ina ia ato toa ona le leia i o le tangata o le tua. Ia sauni a lava ia i ngā ruenga le lei umalava. Ato wole ngana wha peritania. Pai tau, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, correction, instructions in righteousness, that the man and woman of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Wa matua manino la umaya le tua yante oe o lo soifua mo lo wolanga i le aso le nei. Forget about yesterday. Whaangalo ana nafi. A i le aso ale nei, o lewa tue whailoa mai yante oe, yante au ele anganga pa ia, me whapena ona maua i o taolanga, pe a whapena lea ona tāmuni muri la fionga lea lea tua. E ha oa iai oe. E ha oa oe foi oe. E whapoto i foi oe. O ia te wawa iai lea, e o le winga le whapoto lo lono winga, e iai mea o lai misi ke lio i o tātu o langa. Are you with me? E leo se mau whatu a tātu whalongo le iai, ma o le lape foi leo leo langa o te ngate lotu. A whalongo longo so foi le upu pea. Whalongo so foi ngi upu a maisi si mea fau. E le au mai a e le tua i a te oi mangang pa i se mea fau, pe a e le langona ina, le mea le te whai mai o le mea wakuai. E le tuai la fionga le tua.
e le tuai le nga le afone le fionga le tua e ala na tuai le fionga le tua ona wa fiu te linga fa longo ai le se o ka wa foi nga ya upu ia a fa mafa ai le se me te mo wai o ma fu anga fa na wa fa pena wa le se fia le se oli ya te oi a ole teimi te oli wa tupu le mau le fionga le tua i lo la e te vai e te fia te tala no ai e te fia te tala no ai ma e fa soa i si tangata ai se ya e le fia o le wa mo wai manuia because you're seeing the result of that passage of scriptures in your life. So you never stop sharing that. It becomes a joy of your heart. And you want others to also know the abundance that is contained within such a scripture. Are you with me? 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘𝚑𝚡. Pantua tato urutalale ye temine avea Yesu ke viso mo tato akwela o tatu mata upuale maya pocket aya kusela so tolu le wo mai nei ole ka mai o to e kalesia le ka mai o ko ia avea Yesu ke viso mo tatu fatitaina awa ole ala nga tatu te mai ai na fa fonga ia ya asifa mtunga Dala nga fai so ai fa mtunga. Dala nga fai so ai vi inga. Pe a fai lena. Ele o se mea so malia ya te oi. Ma se mea pele ya te au. Olo no winga nga tato mai ai fa tau no uma fa tino ya ka ko wofo. Ya wa uma fo nge yaso. Are you hearing? A le a onga le mai ai a ele fa te tai. Ma fa'awa o lo sui fua ma lo langa fa le kiwisiano fa le tangata lotu ia wa onga Yesu ke viso ala tu sepa ia lea o lono winga ele o se so o Yesu ke viso ele o e foi o se atali i o le tua ele o e foi e mafuta ia ngang pa ia ele ma faina mafuta le ngang pa ia i le tangata lotu pe a fai ele ia ve Yesu ke viso mali i ma matai ma fa'aola i le sui fuanga o tangata. I will say that again. Even if you come to church, but if you never allow Jesus Christ to be your Lord and Savior by confessing Him and inviting Him to come to be the Lord, Master, and Savior of your life, Holy Spirit will never be a part of your life. Are you with me? It's a moa le yoane sumalfa. Pa mele fionga le tua, e le saulengang pa yela langi awai le talia o ia, ele lalolangi awai le malamalama le lalolangi ya ngang pa ia. Are you with me? Are you with me? E ele mawhaanga ya laina e whanong longo pe ya tau I maue ele na pauio ne maue le fionga le tūti loa. Ai o te whalango lango le te ina le ngang pa ia. Holy Spirit understand the situation we're in our own church. Are you with me? E malamalama le ngang pa ia le tūlango o soifuanga umau tātou ia nei. So a whaiana te whaatalo te manao, se si mau fau, se si vai teimi. E umia se teimi o e whaatalo. Are you with me? A waa e te lia mau e au mai e le au whailaonga, umai e tutui tual pule la alea. E te ena e wa ailo le e le oe le. I le tamao a inga e sa saa mai e le tua ia te oe. When you receive the sharing by the hearts of men and women that are behind this pulpit, and you believe in what they're sharing and be led by the spirit of those teachings, then you will find yourself really in the abundance of His blessings. Even in times when you are struggling, you will rejoice at that very moment. Why? Psalms 23 becomes that blessings for you. Awa ao te mfapena e leo tula fo ina o le tua. Ai au mai le tua ia te o mau e pela o sa lama lusu mal tolu. E ui no o sa valile le vanole atole kako fai fatasi. E ui no ia e ui no o sa vali I le vanu o le ata o le oti.
o te le fefe lava e se mea e leanga a wā o oe tate whaatasi maa o lau la au ma lau to'o e wha whana ina ia o inai te wama i lea o le teimi te whea ngai mwhawhita uli e leo tu la fo ina oe lea tua o teimi te whea ngai e ngase ma mai e leo tu la fo ina oe lea tua. Are you with me? Man tua tau sanga le whalua nga po ia o la fo ina ele matapongia. Tau sanga le nei, a matango le tau sanga, ai whapena na po ia au ele e kidney stone. E ke lea mea kaunga o i ngā maa, ai oa ngā kingi. O no fo ia ina. E ui te mi whapena, e lei tu la fo ina au ele tua. Au te mi whapena, e whamanatu mai ia te au ele tua, o loo soifua o ia. E oi te mi o tu le mana o mia i mea ia, ai e whairoa mai ele tua ina ia whapena o na utu mau atu. Ia te ia. So o le tatu wa o ngā le te mi le nei, a vea Yesu Kiriso mau whaate inga. Let Jesus Christ be your example. Lo winga le whaate inga lea, awa ne o tatu whanan whalongolongo i mau ia. Awa na tau na tatu tau loto ina mau. A ia e ola ai. Whameke viso ina ua ia ao i le Mateo e lua sumal valu whai upo sumal tasi. Sumal tasi whai upo lua suvalu. Ba lua furiva. I o tau o mai ia tau. O tau umalava o e tingaina ma mawhatia ia venga. Wai tangata e whameke viso mai ia te ia. E leo tangata mau oa. E le whapia fo la e te ene kena viso tangata mau oa. A o ia te vava ai lea. O laifa meki wiso o tau umalava o mawhatia. Ma tingaina i avenga meki wiso o au. O au tote ma lo ai. E maua ia ke wiso le malolonga. A o le malolonga iai lau mea e whai iai. Come unto me all of you who are heavy laden and I will give you peace. But come and learn from me. So ia te wawa iei, e ia inga umai a mai ki wiso i mea te tau, o na e whaia. Pe a whai te mana o mia, ia le wha malolonga mai a te ia. O le wha malolonga lea, e le na le wha malolonga o mai. Mai la i o le tino. Pe o le kanesa, pe o le pe la mea i o kidney stone, ia ma bladder stones, o le diabetes, o le suka, o haise mai, o le ngungu, o ngungu mai uma whapena. E le whapena ina na mai na, o le mai fo i o le mawhauwhau. Mea nei whai mai e whionga le tua, ia paulo a lea, mai a ia li wina, ma toi fuata ina o tau loto. La mea whai le loto, na ia le fuata ina wha mai, sa ili, o se ase mea, e whina ngalo ai lea tua. Are you with me? Are you with me? So e ai lau ngā luenga e whai. E le whai pia mua wana wa whio mai le tua ma mai le whaolatanga i atu ai. Ngai ngofo ai lea. No? E te talia Yesu Kiriso, ai lau ngā luenga e whai lau whaolatanga. You need to grow in that salvation. E le nalo tau tino aki viso e vea mani, in whawhau Yesu Kiriso o tautone oi o le alo le tua, na e whio mai na e maliu, na e whapena on wha mangaloina o ang sala whio mai, ma e whio tonu nyantia. O te talia whai oi, le a mio tonu o le tua, e tau wa mio tonu ina ia. So o lau tau tinonga le na, ai le umai lo le ina, a wai te tau tino, o na whio mai no le Kiriso, ma whio te tonu nyantia oi. Are you with me? Ai lau me whai iai. Are you with me? E ia lau me whai, mena wha meke viso e nai le, ma te iona sumatasi lua valulu furiva, o mai wha o mai ia tia. Ai le ngata whai lana wha whai mai, au mai umalawa au a venga nā, ma mea le nā e te popole mai mawhati ai, au mai ia tia. Are you hearing? Are you hearing? Those are the instructions of the kingdom. O mea nā le malo, e te re saula, pila o te au le nei, nei te nala mai, nei ei mena te mawhati ai. E lei loa isi. E mea nei, e pe o puru afi leo lo mawhaua. O nai te tiro mea te au, a lo mawhau, o lai whea lua, solo ai o. A o lea te sa whai mai i. Pe whai nau te whai atu kako whekari ai maranga, e leo sa wase mei i. Ia ura a sau e sel mea le alu ai i ngā, e sel mea alu ai i.
E ese me te whaalongo, le te whaalongo mai I alo mawhau. O lai ese le mea lai ai. Ia whai ele whai sko ko ngā nika au, o lai ke mawhau ia. Mawhau po lea se mea o iai nā. Ia are ke whaalongo mai upu lea, o ngala le sau le upu wha sa mwhau mai, o leo ngā tasi le, whaka i ka sa moa ia, ai ko kere maori. Whame siru. Mai le ngā ioi mai leo leo tua i ati nā. O le alai te I, ai te tātou te le o iai whatasi. Mena whameke wiso, whaa a o mai. O le whaa o la, Christ said, learn from me. That's a condition. All right? You have come, because Jesus said, come. Come unto me. You came this morning. Why? I don't know why you came this morning. Possibly because today is Sunday. Is it that you are Sunday or not Sunday? Are you with me? If I feel ki a Congo malafo ngai malafo pese. Alang ko mai lang o ko le pese mo ko le fo ngai e fai fa mo ku ngai. So pawala nga ka vivi I nga ma ko wi e le nyo ma ko finga I la fo ngai le I ka au le Ele o se me ko ke le ko mai ko ke pepe wa ko le mai lo la sale ko pepese mo ko le ko mai ki a Congo I ai mai sa wa lo ke lo uma ko I lenga nga kiuke ngai e ke le loko le la sale nga lo o nga lenga mai ele upula sonya alo wai le wala mi noi mai ele tu fa mai la sa ulo le ma au mai lau a venga le na ma mena che ma fati ai tu mai ia Yesu Kristo e ke le sa tu le loto wai le se ma le loto fa ia. Are you with me? The Lord is not asking you to bring it to the church. Because if you bring it to the church, you will come next Sunday, it will still be here. Are you listening? Well, if I long on my now, what to tell you, if my land, I made a lot. If I make a result of my yatia. So, oil, I only take my vala out. It is so my feel my tala out my, ya pick my lele my fault. O open malele ma ko masi runga e sau a ko malau a venga o finga nyo lau sau malau a venga no manya wa ko ma mafa ya nga sau ale e te sau lai e te leta mai I no mai e te tu ia ke viso o le winga le na o te inga o e ma o le nganga but yeah, that's what it means by being led by the Spirit of God. You hear the word and then you are urged or propelled to come. And when you come, no, you're not coming to the man or the woman that is making the altar call or giving the altar call, but you come to Christ Jesus, who said, come unto me. Are you with me? Then he said, leave them here. Are you hearing? If I make you it's aluma ave la namo la me la ina e vele amo ke viso e tu sama le maule na mateo. Why are you taking the yoke of Christ? What did Christ say? Why mama le nga so pengo fa ko lo so ko finga ni lo so le ki sa we e au mai ai te alu fa mai mama la o ke nga ke alo ma kwa me strong nga we ya ti o yena. Are you hearing how the Lord is teaching us? Well, my la my ole ni imeta. E te me fa inga tae ma to au fai launga. Ma to fo e o ha ole fionga le tua il fina ngalo le tua. A ole makua ma sangia. Ole fina ngalo le. Ole upule ole ma sangia. Ele ai ia ni pe nei e te fa penana e alu ma oe. A ole amo na te alu ma oe. O lo o ia umalava on wi ole lang. Pa mai te ave foi lana a venga. Na a wa e Poi fa le ka come. Fa o ngale le fio ngale. O le amo e a ole a venga e mau. Ma tanu fa te va I winga upu. O nai te loi le te mau ainga. E mama mai ave ngofie. Rono winga ele ai se avenga a vatu e ke viso I ate oe. Ko fo no ma fo ya so la le fa ing piki apelo I ko fangua. Ya ma ko nga ko pulanga ngai ai e ke alu malau wamo. E ke alu malau pe ako.
pe ke alma lau kau ako ia o ke la ngu e ma kau ako ia o ame mai kai le ai o la e o nge uko inga a o ya ma ko ke alma lau pe ako wa le fi pa warga kale aka iga o nga matangi ya wa la va fo matangi pe fa fenga i lot fa ma ko ngu e fa penga ya e kai fa pe ako ya lumba yenu o le ata nei au mai le tua o le tamau a inga lo sifua i le aso sale nei. Are you with me? O e te ina i le nganga le o le tua. Pa mai lo ke wiso ina i le ngatala na e alu ma fa manu yanga. Ai fai mai e malo lo foi lo wanganga. And you will find peace for your soul. Ai mai lo fofongia nao. So a yesa society sa wai a e ke koe alu ai pinga i sau. Nga e sau o e sa vali mai whapenge, ai ke alu e, o le whaingali ngai. O lono winga e leo wha le tonu le whailaunga. E leo wha le tonu ngang pa ia, ai wha le tonu oe. Are you with me? Are you with me? If you return the way you came, then you have wasted your 2 hours in this place. Because the word of God says, whoever comes unto my presence will never return void. Wa uman fetalai le tua oi lava sau ilona mabalu e le toe foifua e asa le faifa ai le asa lava le finangalo le tua e la ye fa longlong e le ole asa la ona fa persa le ese se awi wa le tatu mata opula fa ya peteu o le mena ma waita ua ata ola le olanga o peteu ma le ata mai o peteu e wi olana ye mamalu o le di panua to yalu e ko asa fo a ile aso ale fa mai nan fam salanga eli ke lo ali Christ alu po mako ako fa ngo ka ni le se me ngo ba ai ya o la up le la fa ya na umana fa matala nya cho ile winga fa matala na peteu o te diso to eli ko fo ya ile live mai la sale ile ka nga fa longo i e fa langa ke le iloai le mena 2.9 ai te vai ina ua vai matal te maloa lea ile na wati ma le onge le sa ia ile ngate fale lea sa le to ia se ata mai na ia te ia na ana ia lo lea e ia me le vai ia yona mata ia me le fa longo yon talinga ia me le yo lo na loso o mena o saunia le tua boia so ta ia ole nei por fai po suma le fitu o le lua timo tolu se fulu mal fitu o lona fai tawina na la fai tawina no ma lau tilo i lau tu spa ia sa mo ale la tato fai tawina ngala pertania i fai po suma le fitu the man and the woman of God may be complete thoroughly equipped vai le winga le upulea thoroughly makuaka penga ina le la ma oi le tai aule nei. The thoroughness is the work of the Holy Spirit in your life. But the blessedness depends on whether you receive it in faith or you're just hearing it. Are you with me? This is not the first time we've heard scriptures. The problem of the church is we only read, but we are not owning it. We are not really seeing the blessedness in those scriptures. Ole la pela ole kalesia na na fa no longo mo fa tau wa fa ka mo kuspaia ai ana na fa tau ina le kuspaia ona fa mai na wa onga le tua ya Joshua. This is the teaching of Joshua to be the leader, the new leader of Israel, to complete the calling of God upon his Hebrew people to go and occupy the land of promise. O lea wa onga le tuoto te no foia ele nu e tafeile meli male soasusu. Lela wa sau nei Joshua na o le nu fa fitauli le ia I ai fa fonga lai la wa onga ele tuo te malo lea. Pa mai le fetalenga le tuo wa oti Mose. Wa uma le teimi o Mose. O le asa fori nei wa uma le teimi o isia wa onga I wa tuona yatu. Are you with me?
Ta te fatasi na wa uma le aso ne fa mai na fionga le tua fa upuna valu Yosua o oi o Yosua le aso le nei fa bena fa o tau lo fa longo mai. Listen very carefully to the Spirit of God there. Na la na mai tu spa ye ta to fa ngai na tai au nei. Be foi nai le so mai ai fai launga e mai ai fai launga o tape nei na le ngang pa le tua. Mata upu mai le fionga le tua e tu sa ma le ngang mata upu au mai. Are you with me? Ta te fatasi nei. So I la le te vai o fe pre sumo le fitu ina ia saunia mata pena le lei ai oe. Mo mea po ngā luenga le lei malava. Are you with me? Are you with me? O le mata whaioi nā ngang pa ia. Ai wha pēno whatu, ai wha longolangoa, pe ete mana o ai. Pe ete talia ina. O laune nā whai talia. My calling is not to urge you or, no, not urge. O lau mata whaioi e le o le tawana wina o oi. Te le tawana wina oi. O lau mata whaioi e a mai ia a wa onga ma meo te lango nei na mai le tu e te meo te tu la iai. Ina ia wha manui ai oi. A o lau a mata whaioi o lo talia ina le upu. My assignment is to bring the Spirit of God to my time, to my calling and my assignment, like today. Right? But I'm not here to push you into it. It's up to you whether you want to use it or not. But this is my heart. My heart is for you to hear what the Spirit is saying to you this morning. Because this morning, He's equipping you. Thoroughly equipped. Thoroughly means there is no mistake, there is no error. All the blessedness is there. The pathway for tomorrow is clear. There is no doubt there. O le ofo fongia na me o le sa me so a o lala mai na o alama me na e mamafa I lo mafau a me na mamafa I lo loto pe mai le fionga le tue nei le la wa tu ya tu tu spa ia le e a o me na te popole ai. Are you with me? Are you with me? O la mata fa yoila e a o I le tai au le nei whether you like it or not, but that's my calling today. And I will do it according to the leading and the guidelines of the Spirit of God. I have to obey the Spirit of God. But your choice is whether you want to receive it or not. Are you with me? That's what you're now. So tatu wolole tatu mata upu tai ole nei tatu mata upu ole Ioane sumole lima. On mata upu sumole lima. The Gospel of John chapter 15. I prepare the message from verse 1 to verse 13. But because of the time frame I have now, I'm just going to use selected verses for my message this morning. Only Ioane sulima fe mo sumal tolu ana tanto leo anto ye na ona o taimine tanto te yai ale na wo uman fata oto ya joy. We've just laid the foundation of our message this morning and the purpose of what God has given us. John 15. Now I will ask us to read John 15 verse 1 and 2. Na tato fai tawina I ngana sa moa. Na fai upu mua ma na fai upu lua. Mai tawina o le taiala I ave Yesu Kiriso mo tato faa te tainga. Tato ifatasi na. This is why we are sharing John 15 and the verses we're going to be listening to this morning. A fai wa yan gan sa mo fai taulea ia o a nei o le vine moni a o lo ma o le nga lue vine ia o la umalavo ia cha we le fua e ave seina o ia a o la uma fua e teu ia ina ia fua mai ai atili o le wa o mai le tua ia o ma. He's teaching us this morning and Christ is revealing to us how His Father, our God,
and our King and himself are ministering to our lives right now. Leo wha o mai o wha iloa mai ke viso. O lana mata wha i oi tai au nei wha tasi mo lona ta mā. O leo wha iloa mai ia te oi mā. O ia o Yesu ke viso. O ia o le vine moni. O wa au mai wha i ke viso ia te oi mā. Ngā luenga e whai e lona ta mā. O ia o le e ngā lueina le vine. A o lo ta mā o le ngā lue vine ia. Ai e vava ia ina e le ngā lue ina e ta mā po i ova le tua le vine. Are you with me? He's not there to dress the vine. His priority and work is to dress the branches. Ta te whatasi ina. O lana mta whaioi, o na mta whaioi le tama, o le tau wina o e mao. So I whanane te baba iai I, o le awa onga le mai I ke viso, ia e loa ina le aso le nei, o o wha manuyanga o oe o le la. Are you with me? O oe o le la, o lo wha lango ia te ia. O lo wha lango la le e ala I lo pipi ia tu ia te ia. Tato wot whai upe tolu, read verse 3. Wa uma ona wha mamaina o tolu le upu, na o tau tala tuai ia te o tolu. Wa uman fa maina o tau, you have been washed by the word. So ia te wawa I le tai aule nei, o tātou ia nei ma o tau foi olo o tātou tāpua I whatasi, o oi le tai aule nei le sila whanga, a le siri ese, in the eyes of God, you have been washed. Say, I've been washed. I've been washed. Wa wha mamaina. Wa wha mamaina. So, o le anganga wa onga ia mai I, wa ilo e te tau ona eloina, o oe wa uma ona wha mamaina, e a nganga pa ia, e ala I le upu lea. Are you with me? Are you with me? E le ona wa e sau le lotu, a ona wa velo sau le lotu, ma e wha longo ia wa onga le fionga le tua, ma e talia ina I lea, wa wha mamaina I le oe. So, a wana I e wha peifo, a mea o a ue leo sangata wa wha mamaina. Awa te mana tu natu I wha le tonu na ia te oina I wha pele o le wha maina oe. A wala I le sila whanga le tua, na e sila fia e le tua, o le makua wha le kongo ka ua. Are you hearing? Wa ila ngona ina, mantua le whai mai ia le moli maulea a Paulo ia Timoteo. O le tuspa ia na mai e a oa o toe, a oa. So e a oa I mai pēr lava ia te oe. Wa na e sila fia le tua lau tulanga nei te iai. E fo si fie le tu langa lo te iai. E le se so tanto e fa pena ona lilo tanto wo langa. Mo tanto mana tu tunga mai le tua. Our whole lives lays bare in the sight of God. And the amazing thing about the grace of God, despite what he's seeing in our lives, e ui ai mea ia si la whanga mai le tua I lo sei fua mo lo o langa, ai le tu la fo ina lava oe ma o le tua. E se lo fo fongia le o le tua lea. Ai ole tulanga ia a ua tātou te nofo ai ai I o tātou whawhitauri ia. A ua tātou te nofo ai ai I o tātou wha le tonu ia. E le suia e le atua lo soifua ma lo uolanga. God is not going to change your life. He teaches us. Are you with us? Are you with me? E a o mai ia te oile me tauna whaia. A o oe na ua umana e whalonglongo ma una ua umana o whalonglongo. O a ue whaia swinga I lo uolanga. Are you with me? E ala na whai so o mea nei te whaia I le tusa ma le fionga le tua. Ma mea I o te whaia le tusa ma le fionga le tua. Leanga o lea lava o te fia iai. Are you with me? Ta te whana. O te fia I o manatu iai. E a whai ni tu tupu mai I lo mawhauwhau. E a wafo I le loa e tangata lan tauia. Ala e a o mai lava le tua. E a o mai la e le tua. O le mea le tupu ia te oe mau iai na. O vai fai upe konga waku langa ua. O le ua kuri ka mo ka koma ka upo. Pai tal fai upe ono. Come to verse 6. Understand the spirit of the Lord in our midst right now. He's teaching us. He's also disciplining our lives. He's thoroughly equipping us for a better tomorrow. Verse 6. A whaiele tu mause tasi ia tau. Ona lafo ina le o ia tua
e pei o le lala au. Ma fa popoina, ona fa poto ina I le tangata. Ma lafo I le afi. Ua susunu ai. Say, ouch. Ya, ua kakaunga e ouch. Ouch lo le masui loa. Ai awanga le ouch ai koe fai foi. Are you hearing what the Lord is saying to us? He saw everything. But he's not saying it is good what you're doing. That's why he keeps teaching us. Mafuanga na ilana sila fanga mai ale ya tato. Fa fia na tato fa longo ilana upu fa mai awa. Dai fa mai awa eche ya. Awa eche mai tau mai fo imane me kupu ile fai pe au me na ya e ka ko ke le wala ngo le ai ke le mai ya. E ke lo ki ngai nga fa o la ya ki mau ngā ruenga ma o whi lau ka whare hei kai ele alo lua pe rungo le wala lai manguia ona o le alofa tu noa le o le tua a ia e mana tua la lalu wingo le upule mai le tua I mai a whai e le tu mau se tasi le unga le upule le tu mau e le fiu le tua e a oau e le fiu le tua e a oai. God is not going to give up teaching and disciplining our lives. But there's a time that God is saying, going to say, enough is enough. E ele tem familiona tua, wa Lagavale. Ai talo si o temina ele fa e molo o ele tua. Are you listening? Are you listening? Ele amesia o ele tua ia ina, mai mena, ai fa penalo le e minoi esele nganga o le tua, mai ati o ma. Profesiri ai sea a le o man tata chino ke wisu na ngale fe mena fionga le choi o la uma lava le o pipi ya ke wisu ele fua mai. Listen very carefully to the teachings. I am not following the will of God and the heart of God. All right? I'm saved. I preach the word. But after preaching the word, I do the things of the world. Are you seeing what I'm saying here? I'm not doing those things, but it's an example. No, o fo ine te aro ina fa ngai fa longo por fe fe mai o mala wa e ko fo ya le lalo langi nga lo winga la fam tala nga inga ia kala mai la fa longo a wa ke ka milo I ole we house ma fale e ko fo me la fa longo lo le mau le fa pe boy a ko fa ngal fa fe au le na ma wa mai la nga fa nga fo si o ko e la fo pe ko lo ya ina le va ngal la e no worry ele va le fo ni fa nga le tu mau ya ke vis o le ai pipi pipi na apa yang tancho ke la ke lo au me fa le komu fa va ya so le ya le ai ke sa wa aleluia mai a o termine vivina e te langona e mamalu le tua e avela lo langona ino mamalu na wai pa I mai le tua ya tua ai ala na pa I mai le tua ya tua ina ia faile me ke viso fa o mai ia cha o termina o ai ke viso ia so mai atali e ke ia kali se acha fai mai a fa fine vai le kuspa ile fa mai sans e pia nga o sanga ia mai a o doctor sa ia la ele a fa ki nga ko paki mo ko amen tina la mai la tina le ala mai la tina ia ina. Are you hearing what the Lord is saying to us? Ye me ia tato. So e ui ana I tulanga e fa man mea. Ai to fo fai o le lalo langi ma e to fo ia me lalo langi da. E le fa pena lava ona tau fia o ele tua. God has given us human rights. Wa mai le ia te tau fal tangata. Me fo nga wa fa longo ia I mo meo I o pale mengi ia fa tu ile tua Samoa o le ia te tau wa tangata o Samoa ua pot. Ma isi mau ngo ma ai vai ngo ngai na ai va ai me fai to tonu o ma nga ngo tangata ele fuatia ma ia le upule are you with me ai e lo kan tom na mata a mo bo fa che inga ia tanto che va ia so e fai ala le tua a le fa mai la fiona le tua a ho ala te mi lo mi no ia lo le tua fa mai ona la fo ina lo le o le la fo ina lo le fai mai lunga le fai patol o le fai pa fa e sala ese lo le tua
E ala lana sala ese le atua I ona wa whaalave tele oe. Une ele, wa whaalave tele au. I loutou o langa tapua I le li. Wa whai pe au ma whaalave I ati oe ma wha te ina se. So le mea lai ho iai. Mo o lola le teime whapena. Ona tipi e se aloha au e le atua. So le si lola mea e o nei I ati au iai na. O la lau te whalua ia ma lo watal tonua. O lea e iai le atua I ati au. Ai le ai. E lo to iai le atua. La o tu ma le atua I ati au iai le mea te au le whai. Are you with me? Are you with me? Ai we ave ese hau mai I le potonga le au tau. Lea ngā wa ave hau. Ma whaalave. Ia te au tau. Vai mil tūlanga lea. O lau tal tonunga le iai. Mantua o le on mata upu lea. O le suma le lima lea. O le whai la fiafi o le penteko. O le paseka. Tae au ma liu ke wiso mo oe mo au. O lea o mai lea o aonga lea ke wiso iai I. Wha malolo fata o le. Fo I nei pepe. Somebody lay hands on the chest. O wale vi faf. Abi tui o. Wha malolo le fata. Taroi olom pali I ai tui na. Lay hands on that child. And command le. Fo I nei le healing I na ia. Manifest. Lay hands on the chest. Hallelujah. So, o whelo kako I o walu lo mafo I oile. E kamutisi lea. Whele ngaka ngele kako I. O le afiafi wha o kai tufu. O le afiafi lo le fefeo paseka. Tae au ma liu ke wiso. Ai e leo popole ke wiso. I le mele la o ia teia. Ai popole I ona so. O le afiafi fo I le nei. Po le tae au le nei. O le tae au fo I le leise senga. Ma le afiafi leo le paseka lea. Lea watu e wha manatu mai I ante oe mau. Mea ia na ia wha pena ona momoli I ona so I la fiafi lea. O fesiri ai sea. Au wā I lou tal tonunga I nei ma maftanga I le tui I masina ne o kuso. Ma le o kuso ma le masina ne wala I le upu lea. O lea watato iai I le tau wa fiafi lea wha meke wiso I le Ioane sumal wha. Au watu te popole, au watu te ato te wale wha to tua le tua. Wha to tua mai fo I a tau. E tele mea tau te nofo ma o talo ta maa. A whai o te alu, o te toi sau. I le aso le nei, o le wa sa uni ke wiso toi fo I mai. O mele a mai eia o onga ia, ina ia toi momoli mai I a te oe mau, ua lata lona toi a fio mai. Ua lata lona toi a fio mai. It's a remembrance. O le teime toi te va aiai le I a te oe malo soi fua malo, ma fo nei malo fo I o langa. Nga, awa ele o tulanga le o le sala ese o ta ua, o le ave ese mai le vine. E fa pena ona tale I loa ia le lalolangi. We're going to be still alive. Are you with me? But we are not going to be sons and daughters of God anymore. In our minds we still are because we make the confession. I lo mafo fauma lo loto o lesa o faia tau tinonga. Ai I si fanga le tua na o faia le tau tinonga a o le te pipi ia Yesu ke wiso. E uia la o la ia te tono le lotu. Pa fonga mai e ia tangata o le ia le lotu. I le temi le tau sia le o ko ia e le ko inka fa pea. O le aka ke lo lotu a o le man tato le ia ke wiso Yesu. Are you with me? Are you with me? Mele fa mai matuata pena le ia tanto laso le nei. So o la wale na fa italia wana oea ma Yesu ke wiso mangang pa ia loa ia ngai au menti lilo nai fai. Are you with me? Are you with me? O lenga le tu la foi na le tu. Le mela e o la solo sitianga. E te le alu sitianga. Tu sape le te tono le lotu. Profesia isa langa o le manino le o onga I pe e te pipi ia Yesu Kristo. O pipi le o la ia le tono o mela ia o ina fionga le tua. Are you with me? But you're not living that word. O le te ia te le o la le upulea. Are you with me? Are you with me? So tu langa la ia na ta te le o. Ai va ai la o onga la suma ni mo te mine. Awa ele te le o mana o mana ta upule o tu soma ta tonga le o le o onga Ioane. Au te mai fa ta pena I tanto mo le fiafi nei awata e au le sitianga. Ina e ola mo tino I le aso nei a sau le sitianga po na nei po o ata e au e mo tino lava lo walu le sitianga.
Are you with me? Wa manino le au mai le tua o me e o tangata. Me lana a whai au le te lotu nei a olo e ola wha leongo lua. Mana tua tatoa o ngana mai a lauti kaia. Are you with me? Ta kei whatasina. Na manino le au mai o lauti kaia. Whai mai Yesu Kiriso kaia. A e maalili. Ma kua maalili. A e vevela. Ma kua vevela. A e aua te ola wha leona lua. Au mai whai ma me o ia lauti kaia. Awa a e ola wha leongo lua. O au ke lua ia mai oe. Ma mai lai mau ia. O le au mai ia ina ia whawhango i loleo e kalesia ia. Ile tele wa o onga i o mata upu ia. E whai mai a o onga fo mai o tuspa ia. O le upu le whai mai o lantou ia ave sea. E le o tangata whaolaina. Listen very careful. O mele o te whaasoa ia te oi. Aua e te whaalongolongo i le tangata o ngai e longa whailongo le doctor. O le professor le fionga le atua. E te loa whailonga na. I'm not putting those people down. O whailonga nga o mea nga mai fo isi ka ngaka iai. A o oea ia mau. O whanau matali i o le atua. E te whaalongolongo ia ngangpa ia. E le aia se siata mai. E tusa ma ngangpa ia. E te mulmuli ia ina. A wala o wingo lau fi ngau le iai. Kusa e whane le doctor sang o whalongolongo i le lakua o mai na. Ala tu whamtala. E le o tautala i e o whaolaina. Pana ai ki do kilo le e mo le mau le fionga le tua. Na i va ai lo le o le tusio o faalinga. O inala e faia ina i le poto o lantou ia. Wa fa mai o lantou ia le fa mai e sala e seina ma la fo ina fa poto ina ma sunuina. Fa mai le sunuina i le tua e o faalaina. I don't know who you can listen to. But my word of advice, listen to the Spirit of God. Awa o ngang pa ielen tu sia tu spa ielea is very much alive. We can call unto him and we can call unto him. That's why in the Bible College there, the APBC, we don't teach doctrines. Ma fu anga nai lea o ai mo me i o tal tonunga o lotu mai kalesia ai o the basic scriptures. Ya o ma fa matalaina tu spa ia pe ona ta oto ina. Awa vai te mine wala na tele kalesia tele lotu tele wa o onga matal tununga. Are you with me? O me ia te fa soa ia te oia i la usa ilinga mafutanga malele. Ai a fa ia te fia o ia o onga ia mai that's your choice. Right? O laule na filinga a fa mai ia ke wiso ia cha o mene o fa soa te te nei mai ke wiso. Fa o mai ia cha bro. E lo ke wiso o maoli. Hey bro. Listen to me. Hallelujah. E ke le isi pro la ia o. A le ia se pro kusa mai Yesu Kiriso. A wa le o fe mai vai le kalesia le i lauti le kalesia Efeso. Pa mai Efeso e le u mau ko ngaluenga. Ai tasi ale mele o le fa le tono yo to wo ese mo lo to luai alofa. They have everything right as far as the word is concerned. But God said that I am concerned that although you're doing those things, but you have no love for me. If it's ever my team name, mouthful name, man, one of the fast to sanga, to no faulina. So no walla my na of a penana tumu, ya no fanga of a pene. The war on my team name, were not on ye to oititi. O upola fionga le to for me, a oe to oititi, or la tona faulina. Are you with me? Ele fa tuna me wa yeista ngati o le o toi a o la o mafuta isi kalesia. So God bless them. La ye tsono fautanga. Are you with me? Te fatasina. A o ile te vai ya o onga ye mai le li. Ya te oi ma pa mai Efeso le mea le tasi. Na to te fai umanga luenga a o le to ye so to a lofa. Pai mai no le o onga na mtol fa linga e dua le to tala toi. Pai mo pe uma se o fai po fitu. Then after my belea peso to foi o tu wa ya lofa o to foi to fai o tu wa nga wenga avala wi nai o to o sa ngani nta to wa o nai lo le ole te ino ta to le ngang pa o fa so nya ta to ina me se ma fitanga ta mama tina o ta ta yo ta to ikalisia ta to foi ta to wa ya lofa
Toi fo ia whapena na. Toi whaia urua i ngā luenga. Whamalolonga o mea lofa o mai le tui ai tātou. E nā. E le ngata fo i leo le whaotanga. E iwai teimi o le ngaluenga sa alo lua o le toi whaia wala au. Ana na o le toi whaia wala au e mai luma i nā. O taltonunga malangona na ina ia avela vano i tangata e ola whaalangolangoi e upule au mai tua le pule laa. Are you with me? Are you with me? Au wao tangata uma i o waloa ona whaa ola ina. They need to live and they need to stand on that word. Ai roa whate tali i tau o mai. Ia o sau wa. O vatua. Wa aveale le whai o a whai nei ole wala awal wha malolonga. Ia po le wala awal wha utanga. Ma mea o wha pepea tua ia tangata. Ia le whala wai wai temini. O la tui foi la tato ngā renga. Tui whai wha malolonga. E ngata foi lea. Ia tui whai le wala au. Mai tau mai le tūlanga ia. A wa o lea wa onga lea a Paulo i to i ina ia wa foi nei o Asia. Middle East. Mai tau wanga i o Asia ino whanga i e take. Makedonia. O la tōni wana i tau waina. E whamele le mawaenga ale apostolo i na i le tusi o ngā luenga le mai e na. Tamana tau pe losfuru. Mai a tau tua nā ma o tau. Anganga. Ole kalesia. Watch the flock. Tuli matai. E au whai ngā luenga po le kalesia. E nā. A whanga ia i lantou le upu. A wai mai to tonu ala lantou si o manga. O le atu tupu mai e leo a o ona. Ta whapena foi ona o mai ia. Le ona lantou te whapena. O le wha umatia le lafu. So i whana leo tatou o toi o mai foi ia. Leo la tatou toi wha sa vali ai leo. O tūlanga ia. Ai mama ai lai nalo i le whai upe. Tatou o i le whai upe iwa. Leo wana mlama whai o tatou o taupo leo. Watas sumatas. Stay with me in the word. La wa onga na mai ya Yosua. Wa na o fa manato mai ya Yosua. Au tere ta ua toi ya jopo la o onga. O la o onga mai ya Yosua la fa upe valo mi ta upo mo Yosua mai. Au le te ale upu le malo ngutu. That was the teaching for Joshua, preparing him to be the leader of Israel. But Moses has died. Mai awane te ale upu lea mai lo fonga po mai lo ngutu. Ia e mana tunatu iai i le ao atoa ma le po. Ma ia e ana e whai o na manuia ai leo oe malawalanga e manuia foi mea umalava e te whaia. So i foi lea mai antantou le upu lea. O le wale upu lea e apalai pe whaonga i le whamalolonga. It applies to every area of our lives. Maule na mai i le mata upule, whai upule valori o sua mua. E whapena o nā o ngā i so se tūlanga o lo soifua mo lo uolanga. Ma whau wai le ao anto ma le po. E le ma whai ona e ma whau, you can never meditate on the word if you don't know the word of God. E latu e latu. E le ma whai ona e ma whau le upu pe a whai e le se upu tu tonu ia te oe. Bena te vai te whaalonga soa whate na whai tauru tu spa ia. Whafta ia la laupama. Pati uma mo laupama. Pati mo laupama. Vai. Alu laupama. Kau me malang ku spa ia. Ele inga lua, ele i maua se ngā lua ngā laupama wa lele, ele wang sau me sa moa. Ai o se kupe sanga o ngā maua inga waru lo so e malang ku spa ia. Unga wa so o maua au a inga ia ngai. Wa fa ko se so pengo fa ko no au ko va ai ya laupama ko fa longa ya laupama na to loa lea o le aso na malanga fa tupu mai ai Yesu ke viso i Jerusalem. Hallelujah. Langa ia ka o ni ya so se fuluka lale si kinga oi nunga la so le nei. So au ne ngalo ile ya che ole upulea e te ma fau ia ele ngata foi lana ma fau ia e fa mai le si fa tonu ina ia e ana e fai. So o lau me fai le upule e te manuia ai lea.
The blessing that has already been available will never be yours and mine if we only hear and only understand, but we are not acting or living upon those scriptures. Are you with me? Are you with me? O ngaluenga sa ngalua yaso la o fa ngaluenga. E ele manager ma ke ngalulu o ulai o e ka o la fo nyu o le au analisi po le au analyst o fo nyu o le manager me sa ye sa e fa ia ngofoanga sa mava ia male manager le o manukau o papatue o tara o ne hanga e alu la le pule e fai fe so ta inga pe afai ini pisini se mana mia ia e fa o nga tupe ia o le portfolio nga o le 5 se lau anga ile miliona o la maka fai oi la o a saulola le pule ma tala noanga ye fai ta fa se pisini le fa ta mai momua e le se manga o ia o le manager ia ma I fo ile fa tupe le ne tem o la mtanga luenga le fai e au mai lo la leo o mo meo o kusi o afo ne o tala o tupe. Usually ale tolu tau sanga e 5. It always go for 5. But sometimes ele available ia ina. O la umea lai fai ina. O hawe va ili ilia ma vai ina le tala o le tupe le au mai. O te va iai le iai. Ile pākengi la iai. I have to look at the pattern that's there. E ala inga mau nga pisingi nga manguia lea. Ia po mea fo ia ala ina fa le tonu. Awa mai na wau. Matei la te. O ngana usau mai Samoa la unga ruenga fo ina o saulei nei. Ni lewa nei au fa olaina. Ai ina ua va ai ai le tulanga fa pele. E ese le moni wa fionga le tu. O mea le va ai ia yo mata. E le fa longo ye utalinga le I oilo lotu. O mea na e mai nganga pa ia te oi. So I ask the Holy Spirit. Ia mai le mamalama. Ma faina mamalama mai le ile tautonga awa o ke le I pisingisi le. A o le te alu le tala le mai le manager malana li poti. O le mea le o le fielo pe mafai el company le ona la to fatinoina pe to tongi mai. Ia le tupe le mantua po fa o le fai numero le e mata mai le a familionga ile miliona. Ia ile o se kupititi na vai te. Ai e fa lango uma la ia tau. Ila o va inga le ko kongo o ka palengi o meio balance sheet sa. O pela ese le monio a fionga le tu. Ia ina a mantua o le wo fa la ina vai te mia. So au mai le ia te oile ata mai. E te feso soa nei lole le manager a wa ale le ia. Ia o le mawalunga fo le ngao le alua. Ala ukama lea. Ale le fo la ukama lea. Ia nga ke fa pe nga fo lea. O nga put in a good word for me. O lo winga mo la tapo increment ile naso. Ia ai le o kudiloa ia le mo wal kapo po le triple po anga mea. Pa wale mele ye. E te mo e mo le loa. Ma faina e fa matala ile le fa numero ye au mai. So you don't have to go there and cite the place, but you can actually see the heart and the profitability of the business according to the balance sheet. But in the same sense, ile me fa la letas e isi time e fixa ile wa fo ine yo o tala o tupe e fo ine e company na. So you always have to watch out for irregularities go kongo o tausanga ye tolu ye ina. Hallelujah. So ngana ka o ko menga ngai ko loile o ngi o ko fa pa ole ya kya. Hallelujah. No mingo lo famtalanga le yo ko fa longo le me yo cha o ya chucho. Hallelujah. So ele ave seala o ile tua. God is not take you away. If you're not going to live in, if I'm not going to live and practice the word that I'm hearing, the consequences is that I will be in hell. A wai fai mai na tau ia fai a onga ia o doctor sia mai ele na fo ila fil tanga tau fa olaina. But I asked the Holy Spirit, and the Holy Spirit say, no,
even if they're saved, but they did not live the word. Although they were attached to me, they did not live the word. Mai ngang pa ia na o tangata ia mantua le tau tala ki wiso I o le awa onga le ave ya Israelu atoa. Are you with me? E le ave ya Israelu o le ave iso o ia sumaltas. It's given to the ears of the 11 disciples that Christ is going to rely on for the gospel. Are you with me? Se fulu tasi ta malolo ia I o le fa mo moe anto le tua ke wiso ngang pa ia ina ia o mai papa toi tolu tasi tolu Sheridan Avenue le la foine so si o le upulea. Are you with me? Are you with me? So na lato fa longo yai e mai fa la ke wiso le mau le suma le lima a la le wo yai le fa te inga. An example has already been there because in chapter 13 o le tusialia na esai ia yutale sekara, he was attached. I lalo ifo lavo le maulea la fa make you na tote lei filifili ya tau. You did not choose me. I, Jesus Christ, chose you. Are you with me? Le winga wa mai le mau na wala mai ke wiso na la fa pitona fa fifile ke wiso tanga te wa tali tonu ke wiso e au nga molana ngaluenga. Ai e uina o nga masile fie ke wiso na te mafaya ona liwina ia yuta le sekara pe ava ma ai ma fa longo ia na wa onga. Are you with me? Tatu e fatasina ma ai le ngolea yuta sekara ai le fiafia lea fa make wiso wa fa mamaina uto. See the repetition of the teachings. Le wa fa mai ile suma le lima lea ia uto ilo wa uman fa mamaina uto le upu. Are you with me? Are you with me? Le wa koe kau mai ai sa fa longo fo ye na uso ina matau po suma todo. They heard the same teachings. Fa make wiso na wa fa mamaina uto le upu ai leo uto uma. Are you hearing? Te vai te sa vali le upu. I ola le fiafilina la fa make wiso wa vala wina ma fa mamaina uto ai lo uto uma wa ola ia yutale le sekara, because Judas Iscariot was still present in the presence of Christ, the true vine. Are you with me? I'm teaching well this morning, right? I o me sumal lima la le walu ia fo ine ia yuta sekara sumal tolu fa make wiso ina oi a fa make wiso ole fufui fa tasio malima ia Ioana fa make wiso ole o te fufui le falawa I le tanoa ma ave ia o ia le na e mana ia yo fam talanga a ke wiso le tala Ioane ia na ai mala to fufui ave lo ia yuta sekara anga uma ena fa mai le fam talanga ke wiso yuta o le mea wa e filifili e fai. See, your decision and my decision after hearing the word of God is very important. O lau filifilinga ina wa uma na e whalonglongo ia wa onga ia la fionga le tua e te manui ai. Fai mai petenu o I yuta o le mea wa e ma filifili fai dei loa. Fai mai na mo le mau ai fo ine I Ioane o na alu ai le o ia I le pongisa. I nala wa fasi upi te loa ai lo lea na le loa ia ina ma yuta le sekara. Walu ese mai ake wiso o ia ole malama. O lo le suma le lima le fa nga ina lo le ki so mai I uto lo wa fa mama ina uto uma ile upu. Are you with me? Pa fu nga te vai le se senga le suma le tolu ma suma le lima. Are you with me? Le winga fa na la mau ia na o tangata ia o talia Yesu ke wiso o lan tou ia o le fa te fa matala ke wiso I. Are you with me? Are you with me? Awa manino fo le me o mai na e la fo ai ona susunu lo lea. O susunu lo lea o le to ngo o se oli. A wai to tele tanga tama mai o kele me le o se oli wa o le lo tu wa fo ia na. Uso to fa fine ya walanga ko kusa umaka ko echin yo ke makua uma ya o ko I o I singa. Ya elo I singa fo I le wa fongo o singa fo makua uma ya ka ko. A ngo ka ko I wa wa makua le ko ka wala ta mama tina a wa nga wa fo ngi nga o raka wo ko. So o ila no wa ye na
o le wa me tatou ma whanau alea tua iai nga. So o le wa whai mai nei e wotolo wa whaa ma maina o tau. Le wa mamla me ke viso o se fulu tasi le to toi I e le ai ama se sola tau lea e whapena ona toi ana. The 11 that were there, Christ confirmed that 11 will be the foundational members of his kingdom on earth. Mai le se fulu tasi le na. Da toi whapopola iai, ma le si toi tasi le tusi o ngaluenga toi maua se fulu lua. Le na o mai ele tala le lei, I nei papa toi toi. Tol tasi tol tolu Sidon Avenue. O le ato o toa ta pena ina, leo ta tou la fiafile nei. So I le mai ati oe mao. A vea Yesu Kristo mo tato whatiteinga. Let Jesus Christ be our example. A vea leo langa o Peteru mo tato whatiteinga. Te lo leo langa o Peteru. Na va ai na ofu ina na ua whapenana na tele a wea. Muli. Ko ulo mana upenga e muli ya Kristo. Ai mate leo langa o Peteru. Ele ato atoa. Mata o pe suma leono. Fa mai Kristo. E tu ina tu la tedi e o tangata I lima o e na to te whasa tauro ya teia. Ai fa mai Peteru Jesus. Aua. Au mai oi Peteru Yesu Kristo o na o la ua I tuafa mai. Ke loa. Yesu ai mai oi. Ke kiro mai makaia. E le o mea nga ia te oi. Kale kasi au Kristo. Kale lua mai sakangi. Alu ese ia oi mautua. Are you listening the conversation here? E eisi te me te vai e ma mafa upu. E a watu ia te oi. E a fwoi nei whai au. Ia po wha evangelia foi. Po isi foi a pai launga le fionga le tō. Waman tō so si se tui tō pule la. O la tō nau wha o ngai nei le tō e mai la na upu. E a oa. Pa sino wha poto. Are you with me? Are you with me? So o wakau ki whi ngau tangaka lei kua I o walang o lai wha o ngai nei le ngang pe le upu. E a mai a ta tō ia le upu na whamiki wiso. Tatani alu ese. Alu ese ia oe mau tua wa e te le manatu I mea ale ali. E wala ia Peteru lea. Le whamiki wiso, suilongo ia kefa. E hati ia e foi, I lunga ia te o tōu. Lau e kalesia, e le hati ia Peteru. Ao ke wiso le papa ia tia e ai. Ao Peteru lea, o ia e taita, ina le uluai e kalesia lea o Yeru. Salema, are you with me? Tate I whatasira. Ia, na whapenanga koe langonga e Peteru lona, salmo. Sawai na o le fiafila le o paseka le. La o sau ke viso ia na. This is a Passover. Le ona mlam fai. La fiafila sau ke viso e mulu vai ona so. Vai nga luenga le ke viso fai a lai fai mole suma le lima. O au ole vine a o loo tama e nga lueina. Vai la il fa maoni ro le tu ia ti o ma. I le aso nei o tama e le o ke viso Yesu. E mulumulua ta ua. A o lona tama. Le siri esi. The great I am. And yet, he looks upon you as his son, his daughter. And he give up that blessed, that majestic power that is in him. But he came and prune you. Mosauma yata pina yate wai. Are you with me? Pai mai Peteru na lene ye e te sau e ke mga mulu vai. Ma Yesu ke viso ia mai Peteru vai o Yesu e ke le mulu o vai. Ma Yesu ke viso pida a ule mulu o e le so tofi atasima. Listen to the tone of the conversation and understand the meaning, the depth of the spiritual instructions there. Are you with me? Are you with me? E eisi te me fio mai le li, oi le li o hau tupi whawhenga e a fio mai a. Ke le ngā kwa kalo a kākou Samoa. I le li e whawhenga e whawhenga Yesu Kristo. A ole alu atu I a te oe. E le so tofi whatasima. E eisi te me o popo fau o whaotanga. A mai tangata ma whaini ma whamanuia mai a te au. E a whaini se tupi whakele. E a vera ukupele se. Ana o hao ia ue le li I a ina. Talia whamanianga e a mai tangata. E te oe o ngai a veile o oe a whamanianga foi. Mo isi tangata. Ia o ngā lawa o le koe sui ai roa leo le. A o le fo lawa o sui o ronga. A o le koe foi nisi o mai e mai la.
ko ma fu anga linga va kwa pa la se o lo ma fo fo nga ya a uma la so nge ke wa sa mo mongo ma ya ke o se kupe nga i lo le e se lo fa lo la so satani alu ese mo tua o wo ke la kala ma ya ja mai mo me wingo a nga ya fai mai lo le pe che na ui a fai la le ui a wo ka nga o vai a lo ki nga ko wa lo fa me ke riso kanga ko umuka ele o mama awa a fai na o vai e te mama ato pe foi nga yisi ka ka mai le lo ele ka ele ankoa awa la bo le upule nga lo na o nga la o fa le nga va ka ko ina o le ka ko ki ngole va te mingi ka ele sa wo ya fo ya so ka ko wa ta to sa ninga na ma ta o pe lua la unga peteru he preached under the power and the anointing of the Holy Spirit. Let wa fio malanga pa ia inunga nga ya te ia. Ta talo lo ma pete o la unga pete ina la unga pete o fa mai mo ni mau tu senga luanga e tolu afe tangata na di liwa ya ina ai te bantuol tala rinta to tala noi le luka le lima I o nga tai fale le na tama o inga le o ina no fa tu ina o le matafanga na le lopo se me o le lima afe tamalo loa le na manu ia ina a le o fa tu muina peteu le I le nga pa ia la unga peteu ina ai tolu afe tangata la unga ina mata puna e luanga luanga ai mata o tolu wa o ma yohane e watu la le tamalo la le ai silu mo fa paulonga solmona pa mata malo tenga fa mo mole se coupe makaika pa me peteu kilo mai o maka ele fa penga mo fa sa mo e foi wa le ke la kolore ile coupe ma kilo mai maka a ma o lo mashallah me fa ile ma ave ia le beto samia mami ile aso ba fe ile ngal so e sa kanga ka fo ile le ai si balanga pa o la fa pa o mai nga au va ia shalom po la ilunga lang kiwaka e uma le lunga ki ko fa alo sa nga ruenga au fa la ku pal ki ka ko fo mai le o ia o nge ke wa fa ku nga la sa su kupe ai ke wa mai nge mo wa le me fa pel makai so nga ruenga ya wa la ka vo ia na fa mai ta malole au mai se tupe mai peteu auro a rio e ai lea ia mau a o le mea o lo ia mau ma te vatu ia te le suafa o Yesu Kristo Nasareta tu ilunga savali a apa ma peteru tango ile lima fa tu ilunga savali le tamaloa o soso o inai o mai ele ia tatou le upule fa meke viso a awa o mai ia cha e te un tatou le yaso lea le tonu ai na muri e fei lo le wale wa vai I le tama wa inga le a le wa fa matala no wa fa tumuina le ngang pa ia le fa mai ngang pa ia tanto papa toe a te ina o to we o to o fa na o le tua o winga na wa o ngai mai le tua mo tanto to sanga ne tanto uma lava o le a inga fa na o le to sanga ne tanto tu la ia a ve o me fa mananga a ve o me fa malolonga isi tangata Hallelujah. Mena I lo ai wa tupule upule wa ola le upule to tonu ya te oi. Le upule fa make we so mai fa o mai ya cha. Hallelujah. We have heard, we have learned, but we have yet to move. Are you with me? So le winga na wa onga nei wa tumu oi le ngang pa ia. Ai paule mena fa te le ngang pa ia. O le taimi loa e te fa onga ina ai lea o le mana lewa o mai ya te oi. E le mawhai ai lana e vaai, bo ia te oe le tumu leo angang pe ia, pe a whai, e le whae e au lima I lunga o sesi. Are you with me? Masani ono whai atu a mata mai lo a inga. O te lau tan towi nga mai al kamakiki, para au I oe la fo ingei le family doctor, pa mo le poka e se appointment mo lo watali. Kako ako nga o mkua kumu wa whale mai. Ia kaimi ngei, ia koe alu lo, ia o lo, o sa o ia ke misi. Ya wa se le loko lo fos kama lo na ke mis ai la ko ya ke misi fa la me nga o mai penga kolo paracetamol wa ka ko fa lango nga ai te lo ai le tu la fo ina ta to le tu a on na tu langa lo mana wa le tu na ia e va ai ma e lo ina o ia le tumu a to nga pa ia ya te oi hallelujah
La sale o te tula ye wa o la sale o lo sa. A la so va se ni tanu no mai mama tala no le fofungia malanga le yo leli. Pa ko le ya ma o ma wala mata o ka la un la so sale ne. A tala no I o I mata o pule sulurima o le tu se yoani. Na ma fo anga na lewa o mo ye fa sona o fa tatalo molta up. Ia fa pena ona tino mai. Awa I le sisi o manga le lo fa tu no le tua. O tumu o tanto wolanga sisi o manga o fa manuanga. Our environment and even our own atmosphere of life is full of the abundance of the blessings of God. O matua tumu o fa manuanga na ai le o mafai ona tanto fa tino ina e va ai o tanto mata langa o le lava e fa pena e tanto te le itali chonuina. We are capable, or we are able. E le o lava lo tanto tatonunga na ina. E ui whaia le ua wa masinga whia nei. O liwa nei. E koe kolua. Ia le ana waiva tausi, waiva masina o lae a mai angang pa ia. O e te ina le angang pa ia. Alright? E o te ina, o tato wha longo ia wakako o kei iau. Ia amen, aleluia. Ai le ma whaina vele aleluia ma le amene na ma me tino mai ia angang pa ia lea. Na sa man mo fa mai ke viso fa ia ma fa te inga sau ke viso ona lo tumo alu fa sal alu le afo ne sunako fa tau le tu se sai mai bo yo lunga fa unga ngang pa ia a mai uma ina ia fa mai ma le wa onga ia ina ia fa lili e tangata a vela to fa li ma mena lili wa lo ke viso wa fa pena ona alu lo le kapana umi mai si ai o fa tino al fina ngalo le tu God Holy Spirit and Jesus is waiting for you. It's waiting for you. It's waiting for me. Hallelujah. E te whaatino I nai na ngā ruenga. Au e te alu I tangata o le lotu. Listen very careful. O le tawalunga lo ngā ruenga. Don't go to our own church members. Au e te alu I isi tangata o le hafo ne o le Emmanuel. E le aingi ka ngaka whaavai nganga. Ai lo ka ngaka o ka kou e kalesia. Matangata o isi kalesia. E kalesia ia tātou. Alo I tangata e le I whaolaina. A wao I ngai mino ia le tua wā. Lantou te le iloa ia mamala fionga le tua. Me le mau e mo le poto salalau. E wai tu tono o whaolitanga. Are you with me? I'm not putting down those people of our church and even our own people. No, but I understand the attitude. O le kamale o akikuke o le makua wha le kongua I le mana o le angang pa ia I tātou. E ngau te whautue nei oe. Aua e te alu. I tangata I o whaolaina. Aua e kia lako e umalo I ngau. Ma whenga I whaolaina. E kou sanga kaunga I whaolaina. Yesu ko whinga I. You see? That understanding na. Ai alu I tangata ia. Tātou te le I loina. E viso lea, ma whamanuanga, o la oi o whaia mo tau e ala I ati oi. Are you with me? Katrina, o lo nā lofa le nā. Pai meita mā, a whaitu te alo lofa ia tau, if you love me, obey my commandments. Pāwana me o lo wa ia ta mā. E te whai mai te lofa ia ke viso, e te lofa ia ngang pa ia, e te lofa ia ke viso. Pai meita mā, I know. Ai, e ao ona e alofa isi tangata ia. O loo whapena ona mana o mia, o loo ingoa, mana o wha unga. Are you with me? Kamai, e leise alofa I sili atu le nei alofa. Pe atu ina atu lona e tangata lona ola, e sui ai ana wo. There is no greater love when someone gives up their life for someone else. Right? O le tulanga le te le ale te oti. Molo wainga, don't die for your people. Yo la ayoki la o ifa whangalo ko ruama malau whangau o au mea ngai whai. Are you with me? A ole wingo le oti le mo la tona. You sacrifice your time by praying. Praying for others. Yeis te ngate mana umila so son. Mele na la so safo ne to fa manatu ya tantou. Le ia tantou font talo. Aso lua. E uli se fulu lua. Ma le po le asofa o la fo ineo la solulu le fitu nai amatai o inai te sawai a mai tangata nai te loe
e mana o mia te talo mai le nei tu fa tasi na o me yel tu lua pol tu tu e el fa unga ngang pa ia. Are you with me? Yeah, Jamie. I think people are so lulu much. I think only 2 people. Na, hallelujah. Ole lu ile na mo cha cho ine. You with me? I have a noise la fiafi na way changa che fa ngalwenga. I'm not talking to those people who are working. A oile che have a noa ile fiafi there. A fa yo ngai ke makamaka TV. E kai mi le amaka ile fiku nga. Ngai loa ile che le ola ngona. E ofo atu o e mo isi tanga. Ke loa a ko lo po kalame nga a sa we te ai au ngani ya chama o isi tanga tana. E te ma ofa me fa ile tua ya te o ta to tu la. Na le fa makala a ko e ina. Hallelujah. Osana. Hallelujah. And that's all right, team. That's okay. We'll finish here. We don't have to go up. Hallelujah. Wamalelele tua mo tatou. Manino fo ilana fetalai. Ya te oi ma. Ilana fetalai no te le tu la foa ya te utou. Hebrew 13 verse 5. E peru sumar tolu fo ipo limo te le tu la foa ya te utou. And that is the blessings of the Lord this morning. The word was not given to condemn us. Le nganga ye le upu na ia awa ni fa salas ya te oi ma. A le upu fa me se ve wai leo tantou. Ya oa i fa sino fa poto. Ma si me na e ta pena chili e ta ua. Mo isi ngā luenga le lei. E vai upu na o lo na le li ya te oi fa ngā oi. There is an earnestness from God to use you for greater and mighty works. Ma vai ngā luenga e ta pena i oi. Greater and mighty works. E leni ta mai ngā luenga. E leni ta mai ngā luenga na e sa unia ile tua ya te oi. Al fesili e na, are you willing? O yeise nau ta inga ya te oi fa o ngā matu i nā tu lo soifua ia ina. O le tali na lo ya te oi. Ile tuaso le nei. O ini mai o mata. All eyes closed. Say this prayer with me. We're going to pray in Psalm 1. Tato te talo lea. O te avatuina upo tato te talo ai. O lo iai lea nganga le mea nei. O ia na te teitai ia te oe teitai ia te au. Wa o lona fina ngalo le na. Fa o ngalo soifua. Fa o ngalo wola. A pena foi o tou o lo ilunga le live. Fa o ngalo foi o tou e le li. A wa lona fina ngalo. Tato te talo. Fa fitai e ova le atua o au. Fa fitai e sukeviso. Fa fitai a ngang pa ia. Wa matou fa lolongo. Wa matou langona. E ofo atu o matou wolanga. Fa o ngā I matou. E pei ona e fetalaia. I le tae ao le nei. A wa e whaatumu ia I matou. A nganga pa ia. I lo tumu atu atoa. Na e whetalai fo. E te letu la foa ia I matou. Se I o le ngata anga o mea umalawa. Ia I lunga ia te au. Lau whau unga ngang pa ia. Lau mamalu. Lau sili ese. Ma lau opu ia sukeviso. Ia outu mawai. Ma outu mawatu ia te o ia sukeviso. Whaatau nuu ia te au. Lau malelenga lea. I le Ioane se fululima. A le whai upo e fitu. A whai. E te tū mau mai ia te au. A tū mau fo'i. Lau upu ia te oe. O mea umalawa. E te manao ai. Ma e ole mai ai ia te au. Whaia lea mo oe. Wha a whetai tama. A wawa manino.
lo fino ngalo moa ya amen ya avelo saulang patch na kat sonu ya na au fa mena fionga leni o me uma che mana o ai che vala o tuai e faia mo oi so ele o tui se fa tali na there is no delay. The delay depends on you o le fa tuai o oi na o manino le fa upuna fitu a umal to nai to yalu le manta upuna suma le lima ya che va ai le man fa mo se tau suma ton e so fa yesu kiviso amen la mai mamalo le tua batu la no ile sui fonga feta lai o tato e kalesia ya mo o fa tonunga mo tato ile nei foi vai yaso ya tiri le tua mamalo tato e kalesia